okwetombo itakwabo kurugirira motoka ebintu bishomba itaka birukurushuka omurugudo rwa Rafael Magezi Road orwabiro rutebekanisibwe kuterwa maramu konkati kwe kibire nimbanza kusiyuma onarebo Magezi akiza yatkorora uruguto kandi twarusiyuma akayineho n'abacyamani RC1 mukuru wanje Kamurasi uruguto barukoraje konka hati bizire kuba kiyargire kunuya yareba ekizo bukitu yajatahana hagenda ho moramu kandi umwanya wo guturho nagumanya kuba rukozere bateka moramu yibatiremu yagira kare yakace ahanyumba bajya bakutugarura moramu bateka moramu inchini zo babitugandiye muheru nyamwazyo kuba turyaho turi ya motoka nziza turi bazagureda ekisoni nabarunda nkayi nabarunda mu ruguto kubashobirwe nukwe kumanyisaho engineer wa district na mukuru w'abakozi okwija bakerebere kizibweki na sente washikahiba batimba kiriya nateka to muniri y'amatafari twebuza swazi amatafari twagatero mu ruguto hati ko bajyangu numoramu nyizikiriza ka bashokuru baye bagamba ngo swaze ribwa abantu bona amazima nabireba abarega kandi dinebere munakari yakagenda kabayinda akataka egiyo washika mamuza katukora engineer basha ba minister wa government zebyanga okugaruka nyuma akabayamba ahanshonga yengudo eyibaye teririzi narye kwitwashaza ubona nabatakabona koreba amazima baturekera itaka Nixon munumora nabasoba tubarera bare abantu basatwa baharukuta ninga twabahaje bino rusasi bamani kuna matredition hano bageta swaza ribweje baba takwenda kututera mura mwe twende ibabire babandaze kutamu bagende bize biye mwitaka ryabo nkora guto kurubire ruri bareke batyo ito tugumen turaba mutyo ruhanga karutusasibwa kwariza minister ndizo kamageza yabira tusasibwe yagarka yatuyamba yaturetera ka sente kitu bagarke batwongere mura mwegize leta konkeje mura mwe bakuyari yakwa muhumuzo twatugenda. Rafael Magezi Road neingana kilomita zina kan milioni 550 nizo zashakirwe minister ombichwe kabibiri okukore ngudweji gasha kwa Ben Mahoz.